Merry Christmas kadom kado ke mek bhana ho to pini bangke Christmas vlogs ba nampak lang mo pa de ho dan tumyo marong re pipa sini ngarong lo itu ma church hanang la ya la bangke church hanang ke line chiting below church la ba ka ta bangke line chiting below church some church Merry Christmas and Happy New Year la ya tu bangke kadom baging non oh la bangke Bethlehem hem lo ya la bangke Bethlehem lo la bangke Bethlehem lo Ubang jelek milik bilun pe ne monai bom lo yo monai tak alo nama ke lang mai pik lo yo ubang ke yo alon do pik lo yo nampak lang mon bode aldo nampak lang mon bo yo mili to achar sama ke non yo no se formu pe ne ta chiri bom la ma se hang na velang yo de yo Christmas ialah pilihan dan disurang pilihan ini Bapa Tuhan ini Ubang ke power board ya abang ke power board abang ke boiler board ya ubang ke hanap po pe ni lo ya dan tumya Yan coba pula ya, oke cetul libong. Sarno, apa naik pastor tu ya? Ancuy pasti ready bom lah. Pula ya ni tumta, ya cula. Oke thao ripi. Apa yang kita nak sangcong? Apa yang kita nak sangcong? Real lah. Christmas apa sih? Gue power boleh ya. Allah. Baju. Oke kota. Charlene. Red team tu baklang sana ibah. Anjatan eten, em sedang berhenti pula ya. Pubang boculin na bangke pulang lah oi na bangke mabia pot kipu ani ke cibi bang itu bang lagi sekarang tom ya dona tom masih kado phanda kurang thula lasi next vlog sang eko cetong thuna masih to kado ita sansan butai phana de kadom lo